Kauki nei au ki tōku awa koiora me ona pikonga. He kuratangi hia no te mā tāmuri. Our awa is a tupuna that is living. It breathes, it carries memories, it carries grief. It carries mauri and connects us through whakapapa. When we come to the awa, we come with tikanga. Before we engage with our awa, we acknowledge her. She is there to guide us. Our awa is fulfilling her purpose, and we are only manuwhiri within her domain. Ko wai kato te awa, he awa tupuna, he wai tuku kiri, he wai tuku maaha. We pause, we observe, we feel the mood of how the wai is flowing. Some days, the awa is calm and welcoming. Some days, she is restless and moving fast. Karakia is how we steady ourselves, so the river knows our intentions. Ko ngā mā Taonga Tuku Iho o ngā tūpuna, hei arataki i a tātou. He honore he kororia mau ngā rungo ki te whenua e whakaaro pai ki ngā tangata katoa. He ngā mana atu i ringarawa koutou e ngā mana tūpuna hoki wairua mai kei wainginu i a mātou he mana ki hei tiaki o koutou mokopuna. Whakawā te atu horahi tika te horahi pai mu i a tātou te tira hoi o waikato. No rere te tūpuna awa maranga mai. Before entering, we offer karakia. We show our intentions. We ask for safety. We greet the awa like we greet any tupuna. No reira manakitia mai, mātou mai te timatanga tai atu ki te whakamutunga o mātou kaupapa. No reira ngā mana atu i ringarawa koutou e ngā mana tūpuna e mihi kauana ki tō tātou. Tūpuna wakatau a te winika, e tiramarama mai ki runga ki a mātou hei manaki hei tiaki. No reira tēnei te mihi, tēnei te tono, rire hau. Paimaarire. Wairia clears our path, while karanga connects and weaves our world into her realm. Wairei uta wairei tai, wairei tane tapu kia tū, tangatanga i te au i te pōkata, kina te kaua. Ko te kina te kaua, ko te kaua nui, ko te kaua roa, ko te kaua i tike mai, ko te kaua ngā tū, wahi atura, wahi atura. He hai tipua, he hai tawhita, he hai nuka, te hai o ngā mātua tūpuna. O tau ki runga i a koe. Nei ka whakairi a te kupu, e tia hoi roto kia marama i roto. Hui ta marama hui ta ora, aumi e hui e, tai ki e. We never rush the water. We move gently, respectfully. When we stand by the awa, we see ourselves, our struggles, our bends, our calm waters, and our rapids. The awa teaches us that everything moves, everything shifts, but everything finds its way. Kauki nei au ki tōku awa koiora me ona pikonga, he kuratangi hia no te mā tāmuri.